кандайсыз? Денсаулык жакшы, иштер жакшы. Автомат тип туруп экен. Канча эми колго тиери? Колго тиери. Ким турады? Assalamu alaykum. Bayjatış mı bayjatış? Bayjatış mı bayjatış? Lapan çoğunluğum qaray. Qalban qola. Bunu kamerani ko'rsatib qo'yaylik. Ha. Qanday deysiz? Хамелеон да, хамелеон ба? Хамелеон. Белосерий, хамелеон свет. Онда көрөөрсүздөр. Ha, хамелеон свет. Ya bunun айдап үйгө коюп койгон окшойсуз го. Ha. Assalamu alaykum. Урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бандоо күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин катталуучулар, өзгөчө авто сүйүүчүлөр. Биз Ош шаарындабыз, буюрса. Ош шаарынан жалпыңыздарга Нуркей. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Шүгүр жакшы. Өзүңүз кандай? Привет всем. Нуркейге жазылып подписаться кылып. Эй, яшаң, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Жашыңыз канчада? Жашыңыз канчада? 57. Машина алып отасызбы? Bir körpü тенчкана. Жакшы, жакшы. Ийгилик аке. Рахмат. Ош шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн буюрса 15-число, 10-ай 2023 жыл. Ош шаары, Ордолуу Ош шаары, Ош убактысы боюнча 11:30. Бул чыгарылышта бул жумада мен силерге Ош шаарындагы автоунаалардын баалары боюнча видео обзор тартам. Бишкекке салыштырып көрөсүздөр. Анан биринчилерден болуп көрүп аткан биздин көрүүчүлөр подписаться кнопкасын басып коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Себеби Ош шаарында соода аябай катуу болот. Сенасы жок машиналердин сенасын койдурганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар туугандар. Силер даяр болсоңуздар, жайлуу отуруп алып, кеңири тамаша кылыңыздар. Алдыңыздарга суу, чай, кофе коюп алганды унутпаңыздар. Кеттик анда. Бул элдин көптүгүнү караңыздар. Элдин көптүгүн караңыздар. Мен силерге бул чыгарылышта туугандар, мына оң тараптан баштап тартам. Ирети менен тартабыз буюрса, оң тарапты тартабыз, сол тарапты, навестин астыны, Мазерати жака түшөбүз. Колдон келишинче силерге машиналердин бааларын көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Кеттик анда. Карниолдар канча болуп калыптыр? Бисмиллахиррахманиррахим. Так, 2018 экен, 2.2 автомат коробка. Машина кимдики экен? Кандайсыз? Не машинанын баасы жок? 20 камы бар. Жазып койсо болбойбу? Ай ата. Шундай да. Жакшы, 20 камы бар дейт. Жакшы экен, 2.2 дизель. Sorento турат. Машинанын чыгарылган жылы 2017 экен. 3.3 бензин окшойт. 3.3 бензин, автомат коробка. Бунун да баасы жок. 553 менен 12, 11, 11. Жүрүңүздөр, ушул катар менен киреличи. Ушул катар менен кирели. Жалаң дыйкандар. Өзүңүздөр билесиздер, мына навестин асты машина менен иштеген туугандарыбыз бардыгы броон кылып алган. Мына жактарда азыр бир катардан тартып көргөзгөнгө аракет кылабыз. Так, сыйырбы дейт. Чыгарылган жылы 2005, 2.4 японец дейт. Договор деп коюптур. 0552, 072, 500. Машина кимдики экен? Канча экен баасы? 11? Неге жазбайсыздар баасыны? Ай, шеп. Мокрый асфальт экен свети. Ички салонда бир катар көргөзүп коеюн. Мындай таза сыйырбылар аз эле калган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Так, ички состояниясы өтө таза экен. Тап таза. Жакшы экен. Так, мында фит турат. Фит кимден? 2003 1.5 объем дейт. Вариатор 0551 881 881. Канча баасы?
650. Денсаулық жақсы? Оштан неге бағасын жазбайсыздар? Ошта жазылбайды. Неге жазылбайды? Жазыңыздар да. Жазыш керек негізі. Ошта шындай да, жазбайды да ешкім. Необычный, а? Қызықтырасыздар да. Сұрасын дейміз да, сұрасын. Сұрасын, а? 300-ге бола мына, сұрадым. Сұра дедіңіз, сұрадым. Жақсы, туғандар. Ошта негізелі машинелердің бағасы анда чандале жазып қояды. Кеттік адам. Онда Camry тұрады. 2009 25 объем дейді, 0552 мен 52 03 09. Camry'ni çalып білесіздер. Белый жемчуг. Жоқ, бұл обычный белый екен. Так, жақсы. Мына C-класстар қанша болып қалыптыр? Auto из Кореи дейді. 2013 жыл шығарылған. 3.5 объем, родная краска дейді. 0558 002455. Mercedes-Benz C-класс туғандар. Так, жақсы. Мына кәтті балдардың машинасы қанша болып қалыптыр? Сізден бе? Так, 2017 1.5 турбо дейді. 0555 66 56 06. Қанша бағасы? 15 мың бе? Ого! 15 мың доллар туғандар. Краска болған деталь бар ба? Краска болған жері бар ба? Алды бампер алмаштырдыңыз ба? Фарада қалмашқан оқшайды. Фара алмашпаптыр. Мына туғандар, кәтті балдардың машинасы. Кәтті балдарды қыдей қойыл? Түрлі айтып отам ба? 15 мың да сөйлесеңіздер болады екен. Қашан келді? Bir ay болыптыр. Жақсы, игілік, базарыңыз берсін. Мұнда Chevrolet Spark басы жоқ бұндағы. Так, Lexus'тарды көрейілші. Ошта қандай екен Lexus'тары? 06 учат. Есі келі екен машина. Ішіне чаң екен. 2003 24 дейді. 11.400 доллар. Бұл Harrier екен туғандар. Телефон номерді көрдіңіздер мұна. Басын жазып қойса соны көрінеді. Басын жазып қойса соны көрінеді. Так, жақсы. Мұнда Гренжик тұрады. 2018 3 объем газ дейді. 19.500 доллар. Ого. 0777 53 0000 екен. 19.500 доллар. Байқап көріңіз. Так, крышасы краска болған. Болып тұр крыша. Краска болған. Наке, о жерден байқасаңыздар болады, наке. Демек, бұл дегені такси қызматында жүрген, же болса, бұндай фирмада жақсы елі чұрқаған, жақсы елі менет қылған, өзін өзі ақтаған. Қарап көре бересіздер. Бірақ өтелі қымбат. Мен қара Гренжикте 16.500 доллар қойғам туғандар. Бұға чейінке видеоларын көргенсіздер, вид бар бірақ. Черный бриллиант, салонда черный. Жақсы, номерда соң кен. 001 GGG. Так, Forester. 2002 2 объем не дейді? Монот дейбім, не дейді? Сенасы 7300 доллар екен. Мұна телефон номерді көрдіңіздер, мұнаке. Жазып қойса соның көрінеді. Көрдіңіздер бе? Турбо екен, да? Мұнағы воздуховод деп қойау. Воздуховод кім? Не? Туғандар жазып қойыңыздаршы. Мен шунысынан білем, да? Турбо, без турбо деп. Анан анча-мынча обычный простой моторлордағы ошо турбонун крышкасынан қою болады. Так, жақсы. Мұнда дағы бір К7 тұрады туғандар. Бұлда растамашқа болып тұр, оформление болып тұр. Қанша екен бағасы? 2017 дейді. Так, 0700 мен 78 0088 екен бағасыны жазып аптыр. Бағасы қойылып аптыр. Так, жақсы. Lexus'тар қанша болып қалыптыр? Номерді қараңыздар. 02002. Ава дейді қой. 2004 4-7 объемда газ бар екен туғандар. 0553 11 11 18 күміш түсті екен. Күміш түсті. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз әке? Денсаулығыңыз жақсы өтсеңіз. Қанша қойдыңыз? 26 мың. Жылы қайсы? 18. 2 турбо дизель. Комплектация жақсы екен туғандар. Крышанан башқасы бар оқшайды. 360 градус бар екен. Парктрониктер. 19-ші құйылма диск оқшайды. Ақ светті екен. Так, жақсы. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз әке? Денсаулық жақсы?
Так, 2001 чыгарылган жыл. 2 объем газ бензин дейт. 0550 580 380. Канча койдуңуз? 680 koydum. 680 миң койдуңуз. Шеп көрүп атабы? Сыйырбы туугандар. Таза сыйырлар аз калган. Так, ички салонда бир катар көргөзүп коелу. Так, бензин газ экен. Состояниясы жакшы экен. Кожаный сиденья, бир катар химчистка кылып коюш керек экен. Кайерлери краска болгон о? Motoru almış ki. Мотор привозной коюлуптур. Газды өзүңүз койгонсузбу? Gaz özüm koydum. Документте бар? Dokumentte var. Газы документке жазылыптыр. Канчага берейин деп атасың? Ötken pazar 600 bin kılıçtı beri. Бербедиңизби 600 га? Жакшы, базарыңыз берсин. Ийгилик. Мына камерлер канча болуп калыптыр? Camry 55 чыгарылган жыл 2013, 2.5 объемдо дейт, $14.000 экен туугандар. 0559 04 01 96. $14.000. Жакшы экен. Карап көрө бересиздер. Анжанда дагы бирөө турат. 50 экен, 01 Бишкекский учет, 2012 жыл чыгарылган, 2.5 объем. Так, европейский экен, 0509 25 59 59 экен. Так, жакшы. Улантабыз. Мына эмне машина? Россиядан темир номерде бир Daihatsu келиптир. Daihatsu чыгарылган жылы 2009, 1 объем, автомат коробка, 500 миң сом, 0551 18 20 30 экен туугандар. Daihatsu. Расход канча шеп? Шаар ичи расходу канча? Нарактыкы, сиздики? Toyota'бы? Жана Daihatsuга окшош экен да. Toyota кайсы эле? Passo. Passo, болду, Passo. 1 объем автомат коробка экен. Документи тазабы? Документи таза дейт. Карап көрө бересиздер. Так, мына эмне машина бул? Santa Fe 2020 жыл чыгарылган, 2.4 бензин экен, а? Так, автомат коробка 0551 780 666. Сиздики? Канча сурап атасыз экен? 27 миң доллар. Белый жемчуг экен цвети. Кайсы неме? Нуркейжи. Жакшы, көрө бересиздер. Монда дагы бир акабыз мээнет кылып атат. Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшыбы? Жылтыратып атасызбы? Канча койдуңуз баасын? 670 миң сом туугандар. 0555 0000 87. Toyota Auris туугандар. 2007 жыл чыгарылган. 1.8 а бул? 1.6. 1.6 автомат коробка. Автомат болобу, робот болобу? Робот, а? Робот коробка туугандар. Жакшы. Так. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кандайсыз ака? Ден соолук жакшы, иштериңиз жакшы? Так, 2017 жыл чыгарылган Sonata New Race 2 объем газ дейт, $13.500. Таза. Полный родной бу. Краска болгон жери барбы? Простой комплектация экен. Үстүнө краска кылдыңызбы? Үстү краска болуптур, калган жагы таза дейт. $13.500. Ички салон боюнча бир катар көргөзүп коеюн. Так, пластик болот. Кожаный сиденья. Бул жерде кондиционер болду. Башка эч нерсе жок. Анан монитор бар экен. Ички салон таза экен. Канчага берейин деп атасыз шеп? 2,5-га берем. 12 эле кылып койбойсузбу? Пайда калбай атабы? 12,5 миң токаттер баасы дейт. 2017 туугандар. Күмүш түстө. Так. Растамошка болгон, учетко коюлган, а? Болду, базарыңыз берсин, ийгилик. Тарс өткөрөт кетет. Жакшы. Монда эмне машина бул? Kia Sorento аке? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Тынчсыз канча койдуңуз? 2012 экен. 2 объем дейт. 0755 12 77 78. Баасын айтың. $11.000. $11.000 да сүйлөшүп болот экен. Жакшы. Мына кайсы машина эле? Toyota Mark X туугандар. Чыгарылган жылы 2005, 2.5 объемдо.
армейский учет екен. Басы 750 000 сом екен. 0222 87 0097. Салон жақсы екен. Есі жоқ екен, için көргізейін дедім біле. Белый жемчуг, свети да сонын екен. Так. Фит кімнен фит? Так, свежий перегон дейді, жаз екен туғандар. Из Европы дейді. 1.4 объем, коробка механика. Расход 5.6, ходовой без стуков дейді. 0550 57 50 06. Сіздікі? Так, Honda Jazz туғандар. Механика. Жазды қанша қойдыңыз ака? 650 000 сом. Багажный шторкасы бар екен. Өңі қара. 650 000 сом туғандар. Сұрай бересіздер, көре бересіздер. Анжанда да біреу тұрады, сірі берестей. Бұл дағы жас екен. 2002 1.5 объем дейді. 0554 48 45 28 номер арқылы чалып байланышып көресіздер. Так. Қайсы машиналар қалды? Тартылмаған. Онда Camry 45 деп қойып. 2009 екен, 2.5 объем, $12,000, 0223 49 54 38 номер арқылы байланышасыздар. Өңі жақсы екен. Темно-синий. Жақсы. Но фиттердің бағысы жоқ, 2004 рестайлинг дейді. Так, бұның машинасы кө? Фит кімнен? Фит. Қанша қойдыңыздар? 620 000 сом. Жылы қайсы? 2005. 620 000 сом қойылып тұр туғандар. Фиттер Бишкектегі дейлі. Бишкекте да өзіңіздер білесіздер. 500-дің үсті тұрады. Жақшы. Ассаламалейкум. Аккордты қанша қойдыңыз? Сол жақшы. Так, 2004 2.4 объем. 0755 мен 98 96 00 680 000 сом. Люк бар екен, күміш түсті. Қаншаға берейін де отасыз? Да, сүйлешөз дейді туғандар. Бар жағын жуып тазалап қойып тұр. Жақшы екен. Ошта олады, Ош шарында олады, Honda Accord. Так. Chevrolet Spark пі? Қандайсыз? Қанша қойдыңыз? 6,5 $. Ошта немеге машиналердің бағасын жазбайсыздар? Договорный дейміз. Неге? Жазып қойыңыз. Жазып қойсыз да болады өзіңіз. Аккордты қараң, соны көрінеді екен. Сонменен. Так, шығарылған жылы 2014 екен, 1 объем. 0507 90 84 85. Қаншаға берейін деп отасыз? 6,5 $. $6,500 сұрап тұр, дағы сүйлөшіп түшіп берем дейді. Жақшы, базарыңыз берсін, игілік. Так, но қайсы машина? Lancer, Mitsubishi Lancer. Шығарылған жылы 2005, 1.6 дейді. Обмен болады екен, алмашу жолы бар екен, 0501 90 92 50. Күміш түсті. Россиядан келген болуш керек бұл машиналар. Ассаламалейкум. Қандайсыз? Денсаулық жақсы, іштер жақсы. Автомат тип тұр неге екен? Қанша ем қолға тиері? Қолға тиері 420-ға береміз. Кім сұраған? Бұға баспала мәселесі аттым. Бұндай көріп қойсаңыз да болады. Ассаламалейкум. Бай жатыш қой, бай жатыш. Бай жатыш қой, бай жатыш. Жақсы. Емне машинеге абымен бар? Чоң машинаға. Чоң машина олғанда? Спринтерге, ақша қошып бересіз бе? Ақша қошып берем. Болды. 07 бар. 07 бар. Онда үсте қошып бересіз. Дағын не бар? Дағы 107 бар. 207 бар бұл. 207 бір Lancer. Спринтерлер болса туғандар. Қарап көресіздер, алмашу жолы бар. Қаяқта олады машина? Ошта олау? Машина ошта олады туғандар. Спринтерге алмашу жолы бар екен. Қарап көресіздер. Так, жақшы. Камерінің басы жоқ екен. 2005 2.4 объем дейді. 223 менен 54 71 01 екен. Қандайсыз? Оштан неге машиналердің басын жазбайды? Бірінші жол түшіңіз. Қаяқтан келдіңіз? Қарабылжадан ба? Машина қарап атасыз ба? Қандай машина? Мазыр екен, оны іште қойсаңыз керек қой. Бензин қымбаттар ана байланышты.
Экономичный, а? Газ көрің, газ. Сүйменчек оңғыр бір қонда цивик тақпайсыз бақа? Не болған? Қана, не болды? Жоқ, оған нарықта бұл да бар өкөтім. Болды, аз мынаны тартып қойын. Так, Nissan Primat туғандар. Шығарылған жылы 2002, 1.8 объем 350 000 сом туғандар. Механик екен, 0771 73 29 89 екен. Машина кімден? Так, бұны камерлердің басын көрөйлі анан, мұны жаққа өтөбүз туғандар. Так, Camry 30, шығарылған жылы 2003, 2.4 объем дейт, 750 000 сом. Телефон номерді көрдіңіздер? 750 000 сом туғандар. 750 000 сом. 06 АКО дейт қо. Так, көререстер. Бұнысы кімден екен? Так, мұнда да бір өтірат. Бұл дағы 2004 екен, 2.4 объем, 0770 40 22 10. Неке, 2 камері тұрат. Мұнысын хазайын ішінде тұрат. Телефон номерге чалып байланышып көріңіздер. Қана қыздарын сүйменшілігі болған машина. Так, Honda Civic туғандар. Civic, а? Шығарылған жылы 2010 екен. 1.8 объем, полный комплектация дейт. 0220 менен 593 601 екен. Қанша олат қолға тері? 600-дің тегерегінде сүйлөшөбүз дейт. Honda Civic туғандар. Бар жоғы таз екен. Механика бұл жерде, подогрев переди сиденья бар екен. Магнитол, корректировка фара бар екен. Полный электропакет, электрический күзгі. Автоматы да бар бі? Қайырдан келдің? Папандан ұзақ. Папандан. Қыздар сұрасы var. Лапа. Лапаның чоңдығын қарай. Полбан қол да, полбан қол. Полбан қол, а? Мұны камерина көрсетіп қойылы. Шығарылған жылы 2004 екен, 2.4 объемды дейт. Автомат коробка болуш керек. 0502 02 08 08. Ар жерде елдер топтолып соданы қылып атат оқшайды. Көрдіңіздер бі? О, нарақта сода болып атат. Так, басын қанша қойдыңыз шап? 11 000 доллар. Кожаный бе? Сиден, а? Ого. Мына деревянный ставка мен. Денсаулық жақсы, істеріңіз жақсы. Ева көрі соның кен. Электросиденье, а? Подогрев сиденье. Қаншаға берейінді отасың? Клиенткесін жүз. Қанша мындай? Мұншаға берсем жақсы болады еле деген ой бар да. Бірақ состояниесі өте соның кене. Ондай камерлерші. Ондай камерлер азыр анда-чанда кездешет. Эмелерге да подсвет екен полиге. Жасай тұрған нелер бар? Ештеке жоқ. Роліні соның қылып бұндай кожа тегіп қойып тұр. Приятный болып кен. Состояниян қараңыздар. Қап-қара кожаный салон. Қанша дедіңіз басын? 11 000, 11 000 доллар камы бар тұғандар. Камри 35, а бұл? Нуркейджи. Ош толауы машина? Бол, тұғандар, чала өрестер. Ош шарында олады. Так, мұнда Toyota Corolla тұрады, тұғандар. Левый руль автомат коробка екен. 2005-те шығарылған жылы 1.6 объем 500 000 сом сұрап тұр. 0551 29 10 номер арқылы байланышасыздар. Бұл российский номерді екен. Левый руль учеттан шығарып келбеп тұр. Жақсы болады ле. Қана екінші машина? Мынаке, дағы біреуі бар екен туғандар. Шығарылған жылы 2007 1.8 автомат коробка дейт, полный комплектация деп қойып тұр. 224 менен 16 76 03. Басы қанша бұның? Басы 650 деп отырсыз. 650 000. Бұнда 600-дің тегірей сүйлөш өткенсіздер, а? Бұл бияқтыле жүрген машина же Россиядан келді? Жоқ, бұл Россиядан учеттан шығарылып келген машина. Мынаке туғандар, қарап көріңіздерші, Honda Civic. Салон таза, кожаный. Өзің айттың? Салон таза көріп отырсыздар. Каналға не қылып қойсын, біріншілерден болып көріп отқан туғандар. Класс бас, лайктардан бас, комментарийлерден жазсын. Подписация етсін, а? Атын кемелі, а? Темірдің сұранышы менен деп комментарийге да жазып қойыңыздар. Подписка болдым, же лайк бастым деп жазып қойыңыздар. Базарың берсін, игілік іштерге. Так, біз ұмантағыз. Мұнда Lexus тұрады тұғандар. Так, 330 екен.
330 болды азыр. Чыгарылган жылы 2003, 3 объем дейт, 14 000 доллар экен. 0223 36 29 25 номер аркылуу байланышасыздар. 06 цвети да сонукен. Могу не хальмион цветпи? Ооба, белый, серый, белый деген. Хальмион, а? Хальмион цвет. Хамелеон. Кандай дейсиз? Хамелеон. Хамелеон же хальмион бу? Хамелеон. Хамелеон. Бело-серый деп. Белосерий, хальмион цвет туугандар көрө бересиздер. Хамелеон цвет. Жакшы. Мында сыйырбы турат. Чыгарылган жылы 2001 дейт, 2 объем автомат коробка. Механик экен 0504 08 38 98. Басы канча? 750 000. 750 000. Каякта айдалган? Баткенби? Кадамжайдабы? Баткен Кадамжайдын машинасы экен. Көрөлүчү ички салонуна. Ого. Бунун айдабайлап үйгө коюп койгон окшойсуз го. Так, состояниясы туугандар. Механик, Вообще тап-таза го. Караңыздарчы. Ассалому алейкум. Технично отурушты кандай? Кандай? Тесо жакшы. Машинаны сен айдап жүрдүңбү? Кандай классың? Окуп бүткөнбүз. Кырын үйдөн айдап качып чыкчу элек да мурда биз дагы. Жакшы. Так, бар жогу таза эт онда караңыздар. Так, жакшы. Канча болот колго тери? Канча сүйлөшкөндө? 730. 730 000. Алмашуу жолу барбы? Бар. Не машинеге? Камри. Камри кайсыга? 35. Камри 30-35. Состояниясы жакшы болсо телефон номерге чаласыздар. Жазда боло береби? 0504 менен 08 38 98 номер аркылуу байланышка чыгып бересиздер. Жакшы, базарыңыз берсин. Ийгилик. Буну 14 000 азыр тарттым окшойт, Хамелеон цвет. Оштолобу машина? Оштолот. Алмашуу жол барбы? Бар. Не машинеге? 55 Камри болсун. Камри 55. Эмнеге Камриге? Бул дагы Камриге алмашам дейт. Бул сиз дагы Камриге алмашат. 35 калды. Бул дагы. Ого. Мына туугандар, дагы бир сыйырбы бар экен. 2002 чыгарылган жылы 2 объем автомат коробка дейт. 820 000 сом, 0770 16 06 46. Сиз дагы алмашасыз. Камри байкуш. Жасай турган жер жок. Мотор привозной болсун. Замен мына май алмашат, кетинчи май алмашат. Мотор привозной дейт. Көпчүлүктүн баягы сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Камри 30-35 машинеңиздер болсо ушул машинелерге предлагать ете бересиздер. Бул акча кошуп берем дейт. Наркы Lexus'ка акча кошуп бересиздер. Наркы сыйырбы менен да сүйлөшүп көрө бересиздер. Кана моторуңузду ачыңчы көрөйлүчү. Каякта жүргөн машина? Карагылжа. Мотору тап-таза го. Муну ремениңиз не болду? Ремен кичте туткуп калган. Мына привозной ата өчүрбөдүм делечи. Привозной моторлор краска уруп коет экен да? Бирок мотор жагы тап-таза экен. Мына чашка-пашкалары дагы. Ооба, бар жагы таза экен. Мындай кеткен, урулаган жери жок. Каякта болот? Ошто болот, Карагылжада? Карагылжада эмес, Гүл бар. Бульвар? Gül var. Gül барбы? Тыйыны канча деп койдуңар? 800 euro. Мынакей туугандар, Тизеден кам бар. карап көрө бересиздер. Тизеден. Жакшы. Не дейт? Тизеден кам бар экен. Айтып кой. Gül. Өзү базарда жүрсөң ар кандай прикол сөздөрдү угасың. Так, кийинки Lexus. Сен алмашпайсың Камриге? Алмашпайсың? 2005 3 объем туугандар, 15 000 доллар бул. 0779 40 60 60. Так, Lexus туугандар, дагы бирөө. Серый кожаный салон. Ого, Tesla монитор го. Көрдүңүздөр мониторду туугандар. Монитор өзү канча турат? Люк бар экен. И үстүндө 1000 доллар турат. Монитор 1000 доллар. Үстүндө неме иштейби? Дисплей. Монитор неге 1000 доллар турат? Неге түшүнбөйм? Android бу? Android, Болду. Кана күч. Бериңчи, от алдырып көрөйлүчү.
Азыр кайсы модель, Кытайбы, полный көрүп берем. Канча дүймөй? Бул Кытай эмес. Кытай эмес? Кытай бул. Түшүнбөй кетти. Так, Bluetooth бар экен. Android да бул жерде обычный эле. Bluetooth менен. Плюс эмелерди климат контроллорду кошуп койгон бул жерге. Жакшы. Канча эм колго тиери? Газ жок бул жерде? Жок, газ коюлган эмес. Газ коюлган эмес. Канча эм колго тиери? Түшүп беребиз. Жакшы да. Панель жактары таптаза. Lexus'tu алгандар Lexus'tu жакшы разбираться эткендер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Булар в основном ошо ылдый жагын көрсөтөт, мотор коробка жагына. Ачайын тарткыз. Моторун да көрөйлүчү. Оппа, ача бериң. Ну, кандай цвети? Чёрный, синий, короче. Черно-коричневый эмне элек а? Жок, четкий көрүнөт экен. Сиздики вариант барбы? Не машинеге? Оплата болсо любой машина. Любой машинеге пул кошуп берсеңиздер болот экен туугандар. Акча керек дейт. Так, Lexus'тардын коробкасын эме кылат, көбүнчө ошол жагына карайт. Мотору жакшы, металл турганы жакшы, чам-чам ондай кемчиликтери бар экен, бирок карап көрө бересиздер. Машина каякта болот? Машина Жалал Абад шаарында болот туугандар. Любой машинеге акча кошуп берсеңиздер болот экен. Так, жакшы, ийгилик, базарыңыздар берсин. Мында Касиямдын баасы жок, мында көргөзөйүн дедим эле. Мына истер канча болуп калыптыр, а? Так, 2003 дейт чыгарылган жылы 1.3 объем 0777 0514 37 00 экен. Баасы канча экен, а? Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? 560. Жакшы иштериңиз. 560? 560 миңге туугандар. Экономичный. Азыр көрүп атасыздар, бензин асман чапчу эле көтөрүлгөндөн көтөрүлүп атат. Түшөйүн деген ой жок. Машина каякта болот аба? Баткен кайсы айылында болот? Баткенде болот туугандар. Баткен тараптан экономичный машина издеп жүргөндөр болсо чала бересиздер номерлер аркылуу. Жакшы, базарыңыз берсин. Fit баа болот абы? Көрүп атасыздарбы? Салам. Насип жакшы. Салам. Так, Honda Fit чыгарылган жылы 2001, 1.3 объем 0550 53 0053. Канча сурап атасыз? 450 миң, российский номер. Так. Бишкекте ушундай машиналар дагы будан состояниясы начарыраактар. Ошондой баа турат туугандар. Ошто арзан экен, а? Фиттер, а? Кайсы немеден келген? 27 кайсы регион эле? Хабаровскийден келиптир. Бирок состояниясы жакшы экен. Жакшы, базарыңыз берсин. Канчаны төгөрө сүйлөшсө болот? Менен эми келдим. 400-дөргө берет экенсиз, да? Колду берип коюңузчу. Мынакей туугандар. Состояниясы идеальный экен, мындай сыртынан эле көрүнүп турат. Эми частично краска болгон жерлери бар. Азыр ички салонунда көрсөтүп коёюн. Бишкекте будан начар фиттерди неметип койгон. 480 кымбаттаткандан кымбаттатып элечи. Российский фиттерге 300 миң тире 400 миң. Нормальный баа. Андан ашыга ашык. Жакшы, базарыңыз берсин. Жакшы сатып алың ака. Ийгилик. Так, мунда Honda Civic бе? Ассаламу алейкум. Civic. Жакшы. Иштериңиз жакшы. Машина кимдики? Канча эми баасы? 530 миң коюптур туугандар. 2002 1.7 автомат коробка. Белый жемчуг экен. Көрдүңүздөрбү? 0508 менен 15 23 55. Канча болот колго тиери? Келиштир беребиз ака. Канча? Нормально түшүп берем. 450 жогорураак, а? 450дөн жогорураак сүйлөшсө болот дейт. Машина каякта болот? Баткенде болот. Баткенде. Баткен тараптан алуучулар болсо чала бересиздер. Жакшы, базарыңыз берсин. Мына Мерс кимден экен?
Авангард екен. Чыгарылган жылы 2004 объем. 0225 09 11 44. Газ екен, газ тагы бар екен. Так, Golf 4 сурап аттыңыздар эле туугандар. Мынакей дагы бир ой бар екен мында. Чыгарылган жыл 1998, 1.6 объем, механик екен, бирок баасы жок. 0771 01 49 99 номери аркылуу чалып баасын сурап көрүңүздөр, бирок состояниясы жакшы экен. Машина сон турат. Нуркейжи. Жакшы. Көрө бересиздер. Так, мында Старекс беле. Чыгарылган жыл срочно деп коюптур. Машина кимдики? Не анчалык срочно? Тойлор башталдыбы? Акча керек. Той, стройка. Чыгарылган жылы 2011 экен, 2.5 объем. 900 000 сом да торг болот дейт. Срочно обмен болот экен. 0709 19 87 00. Ушунун ичини бир көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Десок жакшы, иштериңиз жакшы. Так. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Көпчүк. Ya мына не дейт сиздерде? Подушка. Кыргызчасын айтың. Көпчүк, а? Кайерден боласыз? Каракулжа. Көпчүк. Көпчүк отурайлычы, көптөн бери отуруп эле келек. Ох, тургум келбейт го. Та, панель жактары таптаза машинанын. Автомат плюс типтроник экени. Ya bu дизель, а? 2.5 турбо дизель туугандар. Автомат плюс типтроник. Ого, 3 ряд сиденье бар экен. Өтө кенен экен. Өтө кенен. Тамакта болуп алып, бакырып сүйлөй берип. Кандай машинеге обмен бар? Ya bunun kamerası mı? İşte mi? 360 mı? Oho. Gördünüz mü kameranı? Qanday машинеге обмен болот? Любой машина. Кошуп берсе болот, а? Любой машинеге акча кошуп берсеңиздер болот. Телефон номерди дагы бир жолу жаңыртып коеюн. 0709 19 87 00 туугандар. Чалып көрө бересиздер. Мынакей эшка сурап аттыңыздар эле. Эшка кимден? Пневма аркасы. Пневма подвеска болот туугандар. Чыгарылган жылы 94. 2, дизель экен, а? Дизель 3 турбина. 3 турбо дизель. Мына тракторлардын немесиндей го, аппаратындай, а? Простой мотор экен да? Простой мотор туугандар. Мына тракторлардын жанагы. Бул жер 5 цилиндр болот экен. Жасай турган нелери бар? Жасай турган иштер жок. Колуна кылчкам кабылгандай. Бир от алдырыңчы мындай. Ушунун үнүнү сагындым, От алдырайлычы туугандар, көрөйлүчү. Бисмилла. Ох. Басын қанша қойдыңыз? 500 кәмі бар. Телефон номер, бұяқтай бар екен. 0772 89 19 60 0552 89 69 60 екен. Билайн, Мегаком. Так, ички салонын бір қатар көргөзүп коеюн сиздерге. Дизелдин үнүнү көптөн бери угала келем. Мен баягы корейский машиналарды угуп жүрөбүз, бирок мунун үнү башкача. Кулакка жагымдуу. Так, мында арт жагын көрсөтүп коеюн сиздерге. Артында сидениясы жок, Бишкектеги буга чейинки 5-сектор боюнча видеону көргөнсүздөр. Артында сидениясы бар. Азыр таксисттер бүт ушундай 124 өтүп атат. Себеби пневма. Канча жүк салсаң деле тура берет, Отуруп калбайт, Жакшы. Оштолобу машина? Обмен вариант. Машинеге карап обмен кыла бересиз. Ошто негизи алмаштыруу айдаган жакшы көрөт окшойт, Бардыгы сатуучулар бардыгы алмаштырам дейт. Присоска бар экен, жакшы. Көрө бересиз.
Базарыңыз берсин, ийгилик. Жакшы сатып алың. Өтө сонун туугандар. Харьер турат мында. 2003 газ бензин экен, 0220 менен 150911. Басы жок. Басын жазбаптыр. 13 000 кимдики? Вариант барбы? Кичине машиналарга боло берет. Кичине машина, бензин кымбаттабы? Же газ бар го сизде? Туугандар, мына Харьердагы вариант болот экен. Хайландер. Чыгарылган жылы 2003. Каякта болот машина? Ошто болот да? Болду, чала бересиздер. Мында 210, чыгарылган жылы 99, 2.2 дизель. Турбо дизельби? CDI моторбу? 0776 08 02 88. Басы канча? 420 000 сом. 420 000 да түшөт экен туугандар. Срочно, неге? Үйлөнүп атасызбы? Канча болот эми? Söz. 350 берет экенсиң да үйлөнүп атсаңыз, 400 бар калат. Аны берип түшөбүз. Эми реальный клиент болсо да азыр түшөбүз. Каяктан болосуз? Жалбаттан. Каяктан үйлөнүп атасыз? Жалбаттан өзү. Өзүдөн эле, айылдан эле. Сосед эмеспи иши? Сосед. Жакшы, ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, туугандар. Машинасын алып коюңуздар. Бир башыны эки баш кылып алсын. Жакшы, ийгилик. Мында Honda Fit турат. Бул учет неме экен? Машина сизге? Канча койдуңуз баасын? 700. Акан, неге ошто машиналердин баасын жазбайсыздар? Сиз Лейлектен келдиңизби? Кайсы айылдан? Интернационал. Ого. Мына шу кишилер тажиктердин тилин билет да, бир тажикча түшүнөсүз? Мебе кыла бербейм да. Монча-мончасы эмес түшүнөм. Монча-мончасы. Жакшы мынакей. Баткенде Лейлекте жанагы конфликттер болуп атканда ушул кишилер ошол жерде таш көтөрүп турган. Кен колуңузда бир жол кармап коеюн. Алла разы болсун. Так, чыгарылган жылы 2008, 1.5 автомат коробка. Келишим баада дейт 0227 03 81 81 номери аркылуу байланышасыздар. Ток кетер баасын айтып коюңчу. 700дөн түшүп берем да. 700 000ден дагы түшүп берет экен. Баткен, Лейлек, Кадамжай чала бересиздер. Оштолобу? Же кетесизби айылга? Лейлекке кетет экен. Жакшы, базарыңыз берсин, ийгилик. Так, көрдүңүздөр туугандар. Акыркы видеобуз ушул. Inspire'ды кыстырма кылып коелу. 2003 3 объем дейт. 0555 75 2600. Басы канча экен? 720. 720 000. Колго тиерин айтың эми. Кеми болот эми. Канча эми? Берем 30 000. Ого, 30 000 эле сүйлөшөбүз дейт туугандар. 50 000 болуп кетиши мүмкүнбү? Жок. Өтөлө болуп кетет дейт. Жакшы. Жакшы, базарыңыз берсин. Көрдүңүздөр туугандар. Машиналердин баалары, бардык машиналердин варианттары бар дейт. Бул жакта аркадан киргенде эле оң жактагы жалаң дыйкандар саткан жак. Мерзке адамдар кызыгып атат жанагы Е класска. Ашындай, менин аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кийинки видеону дагы сөзсүз калтырбай көрсүн. Каналга не кылып койсун туган айтып коюңчу. Катталып дагы Лайктан басып. Атыңыз ким? Улан мырзанын суранышын кылып коюңуздар, өтүнүчүн. Жакшы, ийгилик.